Sambonani ngibingelele namukele channel eMaswidi mina production kana kwethu mangabe uyaqala ukufika le channel ngicela ungenze iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyacomment kulolu daba namhlanje kanza kwethu ayifunike kuphela indaba ayiphakathi ke kaMthandeni kanye ke noZimdola ngokukhumbuza ukuthi into yakho na ke kade ke iqale kanjani uMthandeni ke wafika ke emcimbini ke Mother of All Maskandi Festival ngokusho ke kaZimdola uthi ke wayekade ke efike late kodwa ke kuyavela ke futhi ke ukuthi ke abakhona uMC ababe khona lapha abamfaka ke emcimbini kwazi kwasuka impi nje omunye ke MC ekhombisa ke naye ukuthi wadumala ngesenzo sikaZimdola waphinde ke futhi ke waveza uZimdola ukuthi cha uMthandeni kade ke efike late lapha kwakungasafanele ukuthi ke adlale wase kuZimdola engene stage wafike ke wamhlwitha imic wabeke sevala ngaleli gama lithi nje Fusek njengamanje ke impi yakhona ihambe ke yagcina sifika lapho khona uMthandeni esekhuluma ke emsakazweni ekhuluma kuSolezwe waphinde futhi wakhuluma kwinhlaka production lapho khona ethi uyasazi isinqake akashaye bomnyameni futhi ke angeke ke aze asiphaphele ebukhanyeni usazoziphinda futhi ashaye ke ebumnyameni ngokuhlaziya kwabantu ke bahlaziye basebebona ukuthi kushuthi leyo nkulumo ke yayikade ke ibheke kuZimdola wayekade eqonda ukuthi ke wake walala ke noZimdola yahambe yaze yafika ke nakuyena uZimdola naye futhi yamthinta ke ngoba wazwakala sethi ke cha yena wazi ukuthi into kaMthandeni incane ingangenhlamvu ke yesibhamu ke i9mm wathi nje kwasho ke uAli Mgube incane nje ngendlela eyisimanga uyahamba kwangathi ke iyazibeka ke indaba njengamanje ke uZimdola ke usebuyile ke wathumela ke abameli bakhe bathumela ke kwigcokama elisha ngesenzo sokuthi ke ubone ngathi kukumehlisa isithunzi nokumethuka ukuthi ke athi wake walala naye ebe eqamba amanga uthe ke ufuna ukuthi ke uMthandeni axolise ensukwini ke eziwu30 ensukwini nje ezingamashumi amathathu mangabe ukuthi ke akaxolisi kulezi insuku ezamashumi amathathu uzobeka sekumphoqa ukuthi ke amnikeze ke isamba sika 1.5 million isigidi ke samarandi no 500,000 ngaphezulu ukuthi ke axolise ngokuthi ke wambiza ke ngalento ambiza ngayo esho ukuthi ke uyasazi isinqa sakhe okusho ukuthi ke wake walala naye nganza kwethu asazi ke lento ke ukuthi ke izoqhubeka ihambe ize ifike iphi kodwa naMthandeni usenzile ipost njengamanje eveza ke ukuthi cha akayisoli ke ngenkulumo akayenza futhi ke angeke azashintshe ubethi mase ivala ipost yakhe waphinde futhi washo wathi yebo sona isinqa uyasazi futhi usazoqhubeka ke nokushaya ebumnyameni kana kwethu ngiyacela ukuthi ke ngicofe subscribe bese ke sidibana kwivideo elandelayo ngiyabonga.